lezi nsukwana sise-Brexit siye sahlala nje egcekeni sixoxe. Enye insizwa ekhona lapha eyayisikhumbula indaba eyayikhulunywa ngubaba, isibonakaliso. Lesi sibonakaliso sithi khona isitimela esasilayisha abantu basephakameni. Lesi sitimela sihamba ngamandla, kodwa kulesi sitimela bakunosizi olukhulu. Abantu ababephakathi kuso bekhala. Lapha phakathi kulesi sitimela kwakunogadi, amaphoyisa agade abantu laba abaphakathi, ephethe izinsabula ezisabekayo. Uma usugibele kuso akusekho ukwehla. Lolu sizi olungaka olukhala yilaba bantu bathi sebephakathi kulesi sitimela. Abantu kanjalo bazithanda izinto eziphuthumayo nabangazazi. Base bebona uShembe ehamba kude lapha phansi, ehamba enhlabathini yena, elandelwa abantu abayidlanzana abangangani. Bona begcwele lesi sitimela. Lesi sitimela sihamba kakhulu. Bekhalela manje ukufisa ukuthi sengathi bangaphuma nangamawini baye lapha kuShembe. Kodwa kwase kutholakala ukuthi labo gadi abaphakathi lesi sitimela abavumi, akunakwehla muntu phakathi kuso. Siyagijima kodwa kakhulu siyongena emahlathini amnyama. Sahamba lesi sitimela kula mahlathi amnyama, kuzwakala ngesililo kuphela ukuthi kunabantu abakhalayo. Kodwa uShembe uyahamba yena, uhamba ngezinyawo, adlule ezindaweni ezinodaka, adlule ezindaweni ezinamatshe, adlule ezindaweni ezinameva. Kodwa akemi zonke lezi zinto ezesatshayo ukuthi hawu kunodaka kunamatshe azimmisi yena. Uyahamba nje nalaba bantu bakhe. Uhlabelela sona lesi sihlabelele besisihlabelele esithi ngingumlandeli wakho nowomoya oyingcwele. Lo moya eniwulandelayo akusiyo umoya wedubane, cha, akusiwo umoya wabantu abathanda izinto eziphuthumayo. Umoya wabantu abazinikele ukuthi Nkosi, nxa sifinyelele lapha ukhona kulungile, noma indlela ingaba njani sizawuhamba, sizawubekezela kuloku kuhamba kwakho. Njengoba sihlabelela sithi ngiyahamba wethu Gabadele, kulolu hambo lwakho yelula isandla ulubusise, ngoba noma ngabe ngihamba ngesitimela, uma engalibusisanga alunayo inhlanhla, lunokukhala, lunesililo esingenakutholiswa muntu. Sethi-ke lesi sibonakaliso sagijima lesi sitimela nalaba bantu bekhala, saye saphoseka odakeni olukhulu, saphoseka phakathi zonke iy'nqola zazo, akaze kwaphuma muntu. Laba bakaShembe abantu abayingosana ababehamba naye bemlandela balokhu behambile nje njalo, balokhu beqhubekile nenkosi yasephakameni. Ngithi-ke kini njengoba nilapha nje, umusa, lo musa okaNkulunkulu ngowakhe uwenze ngamabomu efuna ukushumayela. Akazange akhethe abantu abangcwele athi bapha abantu abami abangcwele, cha, ukhethe thina siyizoni nje. Ithi-ke le ncwadi bengakabenzeli lutho uNkulunkulu, bengakasenzi nesono, yena wayesehlelile ukuthi uJakobe ngiyamthanda, ngiyamzonda u-Esawu. Nathi sinjalo-ke masila
ukukhethwa kwethu kuyasimangaza. Unabantu ebesibazi bethemba sicabanga ukuthi mhlawumbe bakholwa ngaphezu kwethu noNkulunkulu uma engema lapha phambi kwethu angafike acaphune bona, kodwa akazange kwenze. Uthathe wena obubuka kude wacaphuna mina nami bengibuka, akhona mhlawumbe lapha ebebuka khona.